Assalamu alaikum at seyirciler, Жылқы Germanları. Nakey bugün Жалабат областы, Noken rayonu. Kaminterin jergesinden uşul sizler görtürgen görktü, sındı, tektü. El kızıgıp şulluruktan koyuşum gerek, şulluruktan alışım gerek degen linyadan eken tuğanlar. Bul Ait Mirza akabizde eken tuğanlar. Hazır Ait Mirza akabizden sonun olup attın boyunca yaşın tegin kayaktan gelgen kanday olgan barın takla ayıp beresek ha? Onda mesi sekin Hanuru ha? Cengiz Şakan'ın sülük karasının bolası. Cengiz Şaka'daki sülük karanın bolası. Hazır Maysu'da, Baysallar'da jürüyor. Baysal'da jürüyor. Han toru dep koyuyor ama. Bilmedim. Fakiliçki Han toru dep. Cengiz Şakan'da sülük karanın bolası. Kıvanç Dostum'la lidermeyen bir jele. Lidermeyen bir jele. Kıvanç Dostum. Gö alыс ketpeyin ama şu üydün janından kayta verin o şerlerden kaytıp bir yaka ötküzüp öte uzak ketip kaldasın. Ne koçal olsun. Şöyle de tekelet öyle bastırıyor. Oң sol vurup. Onunla solga vurup var. Nerge al? Bu sap gel toxtat koyarın nerge bas. Akat attın joştukları, minözleri Roşa coş. 4 butu tap taza. taptaza. Caşımla cazga hazır. 4 asi oldu. 4 asik. Yürü var. Bultur yürüde jürüp geç karma aldım. Kardın aldın da karma aldım. Kışın aldınlar. Şu meydan kendele cevay turuptur da. Cev üçgeni putuk olu. Taptaza deyin ha. O şey defekçör. Ulağı zor bunun. Anlaştıracak. Ola. Allah'lar yaxşı. Geçen 4. gün koçkata da ulaklar. Direkt kapar salıp koydum. At arıp bunu bir iki gele dayınca toplayıp kaldım. At demek ki eğer ulak olsa kuğazı kılıp duruyor. Şoğum diyen balanı kır. Aka lidermenin bir jele de otun. Kuanç akadaki. Yok. Kıvanç Dostum. İşte tatat koyarım. İşte kıyımlat koyun. Jakından da tat koy. Koçkata da kalmamata orga. Ova. Şu kalmama dağdan çıkan kalmama dağının resim balası gelmiş. Gene şekere. Yüzge koyganı gel. Şu karanın yüzüne koşkanı gel de kalmama dağı. Ova. Şu kalmama dağı buldur acığa baram dep sattılar bunu. Kanat deyin dostum algan. Ondan sizge geldi. Şu kanat yürü koyup geç karma bakbay özdele ulak ayağına Kızığı örbekten ha. kızı kucakta. Diyenden bana ne olmaz deyip aldım. At nar bir koğun arkacakta. Tat koy. Nakey. Taza Han lidermenen bir jele bir yürden çıkan aga ha. Bir jele. Nakey. Sülük karanın balası. Sülük kara sel torrak bilek ha. Kara gerra. Kara gerra ha. Şunday yetmiş ha. Evet. Nakey hazır Manisa'da Baysal'ın kolunda o da gali. Şunlar da hoş gerek. Şu akırkı jol men de şu жазda bir görgüm da. Maysallar. Değil mi? Güzdü. Maysallar sattır. Geçen Toko'da Osman aytıp aldık. Kaynımına dedi, hükalarıma dedi, 800 bin alıp verdim. Bunun atası hayırlı şerike kalkan okşat. Aka жазга 4 асы eкен, boyu kança sıyık болады? Ben boyun tartmadım. 1.55'ten öyle, 57, 58'den çıkarttı da. 55'ten öydü ha? Öyle. 55'ten 60 kişine jetmeye kalışken. Ama göğüşü forması can. Joğun boyuşunda eкен aka. Forması can. Hazır eti kандай ekan onu? Ortadan. Ortada. Orta. Semizleme sarı Aygır versen. kolun alan beyenler olsa aygırı var. Garantiya den aygıra. Caymeyen bağ kuğazı kılıp soğutup çağım dese ulak var. Yanan tarbiyası öte gelgen. Öte coğuşanan. Karoğu, jeteke bu takağa bılk etpey turatken. Özüm takalattım. Nakey tuğanlar. Öte tekli жылқы da бұл. O Han kayaktan beri Han bolup geledi o da ki ha? Ayağı jengil. Han ırık nakey. At
Жеңил дагы экен. Жоош дагы экен. Ака лидерди корс дей берет. Бул анчалык Yok bu ошо Kalmatova kulundan özü bağıp бою 55-тен элерак. Калматованын өзүнүн колунда болгонбу бул ака? Özünün kolunda olgan. Kalmatova жақсы сылап қарап Жошту тең, а? жүрүп. Ama tarbiyasını sonun kılgan eкен. Баягы өзү койдогу ат ака жоош болот да ба, жайлоого минилген ат куржуна артылат, башка болот. Ошентип Таңылчак таң аты өзү ham жоон жолуп ат экен. Таңылчакты таңып жайлоону кече турган ат экен да өзү жаныбар бойдо. Быйыл эле мынакей 4 жаш, 4 асый болсо 7 жаш болобу. 6-сында ат болот деп, 7-синде хан болот деп анакей. Хан анакей. Кауруктар дагы жакшы экен, а? Шына токтото берем. Кашкабаган дагы бир жакшы кыл тартып коелу жаныбардын. Кашкабак. Айландырып тартайынчы. Ат оң жака бургун. Болду ушундай. Ака Айтмырза ака өзүнүн колунда экен алар. Айтмырза ака мунун баасы канча болот эми ака? Basın жақын эле сата турган эле 300 миң. 300 миң сом. Эми элделе алып пайдалансın. Ака бирок кулундары эми ама кымбат болобу ғой булардын хан уруктардын ака? Bunların özü 100 miңден 200 miңге дейін сатып атышат. Ушундай болуп атат го ака. Endi tෑнесе жөндүрөк. Жылкысы бар адам. Жөндүрөк алды да. Досум өзү Kalmatovan'dan кымбат алган. Бунака чабып көрүп алган. Салып көрүп туртуң, а? Салып көрүп, андан 2-3 улак чабып анан айгыр коюш. Айгырдан кеч кармаган да. Быйылкы жылы улакка дагы барбаган, чабылбаган да. Багылып эле тургандың, а? Ака маалыматын тегиз эле айттык окшойт аттын, а? Тегилем ошо ата тегин айттык, жашын айттык, бою ошо 57-58. Туту колу жеп ичкени тазаны. Ден соолугуна жооп тең, а? Ооба, ден соолугу тосо. Жакшы макей. Туугандар колдон келишинче маалыматын алдык. Эгер биз ала албай калган маалыматтар болсо, Айтмырза акабыздын номери экранда болот. Акабызга чалып байланышып содалашып алсаңар болот, ама макей тектүү жылкы алып үйүргө айгыр коюп макей кулундарын өзү бир 100 миңден нары ака кам, а? Куда кааласа. 100 миң алды, 200 миңден сатыптыр го. Куда кааласа бул урукка кызыккандар дагы көп. Хан урук деп көпчүлүк кулундарына кызыгат, линиясына кызыгышат. Алып айгыр коюп, кулундарынан дагы эгер өзүн чаппаса деле айгыр коюп пайдаланса ака, а? Айгыр коюп пайдаланып чаба турган ресо малына эми келди да. Ооба, кече турган малына дең ака, а? Чаба турган малына келди. Өзү дагы мисалы ака хан урук эмес болсо дагы айгыр кое турган экен да, жоон жолуп экен, көчтүп ат экен ака. Ушундай көчтүп ат издешет го көбүнчө айгыргачы. Ооба. Болду окшойт анда ака, а? Окей ака. Базарыңызды берсин, эгер бир себеп болуп кимдир бирөөнүн колуна өтүп калса барган жерине бир берекелүү автодан болуп барсын жаныбар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Туткан оразаларыңар кабыл болсун.